Chiro hatkat karalok tantoma Pablo no Timoteo capítulo 1. Tayawane charua taushka intoma Jesucristo Pablo kayaniria. Aneko esta intoma chimareivake. Ncheke indayas folero ndua tawa sanayakija sumoi wayus chik eiran hawain nenanje Jesucristo. Tenekija kat achik para sanay bangsa nenaik. Ashahe esta yaholo muin Timoteo piatachonke aishka itapura. Piatachonke sanayhe ponauha nenain Cristo chitakija puke achik muin. Achuntu shwane pida yanamunchi washika imareiwa, yanamunchi waseño tzika Jesucristo, espera namuria hunja chimbia, espera neya tinjatina anasia muin, espera napun hanin waniana muin. Timoteo, achuntu shta yanamunchi mareiwa kaipau, wanepia, sawai jesokai, snaindapun yanaru numuin. Nietayataka muin, maakanay natatu shinukana, smatatiha insao tintain rekat, sananyanase inu upara. Sau satuin tain te puwirakat wanas matapita in para pupura. Keires holo tain te rein piep chukua para taratin hatin tain puma. Shasatoka main tain sanay lotui main te punaurakat. Ayat se skuai pa te paushkat putuma sanayanouha. Te kanuriakat loida munain. Mahaka skuai pa te puikat eunisi sanayanouha. Tatihau sanay muyaka pianain nayakana sanayanouha. Eskaheti, tasoirin holu pain, para pain mahin hatin te atiha, apunakat para muin, tomachinain kay mareiwa wanas matek tain tahap pau. Kachinain kay mareiwa, nahoish apushin wa muin spura, waimora hain hanin shema, wayu, alu hasas pura katsin hatin wain, hespura aihirain hanin wapura, hespura lairain hatin wain. Eskaheen chinain kay mareiwa ma, no hapurin biaska kuha sumai wayus chik punaula nenanchi waseño tsike. Enoho hapurin biataka sao puresa inda yasalute ka atsetken. Shianakalu mulike katsin rebain intomas pura punta inhatin purati reimulia maka mulia inda yasali hia kuha na chik chiote riken. Noho motuin bain sanay no terrin wayamaleiwa. Sanay nena kin wayaspura wakatala inhanan sulia ka anhala. Nahos nairin dia senainhe de gasana suain rekat. She senainhe nairin de gasanain ring hit kalia pala sumaiwa. He senainhe anamia inia wamun. Nahori wa ekasain enya sopana tu makat. Netiha tiliau chimareiwa ke senanyanamia inhe chini wamun kahe Jesucristo. He musia maulia, he wetu Jesucristo chio terra kaiwaya. Spura niamurin hatin, spura inte oktaket. Skahe tia. Sti haulu wayus na yanamia ichpainia wamun. Estuma ten chikika chiote rikke. Wayawa te itpausa na wauntin holu. Wairin tin chikikat mareiwa wapurero. Esana ehe na wayanumama pena spura kaikats pushwa. Tayarua taushkan tumas spura takuhain tin chiki chiote rikke samay wayu. Espura tekira hain hanay na yasenain. Tiganu terin yanay hemuria holu. Ottamayain hemuria intayasulu de gatsetket, noho istaya hapurin. Skaterahun Jesucristo, chiteitaka yanain tain. Tate hauchin yasanay nainka inaimahan te tain rekat namun, surya mura haineshia. Naimahan shiaspura te kai, wasoktin hatkat o namun, sao de gasawain rapukat kataiwa yawo. Tihait paus kuay pategasanas, pikirahan hatkat anain. Skapapuit pa inspushwa de put chishima indakira hakat anain dayakai. Heptuha chpau dayasenain taikkalere rindain senain anouha. Hesenain alin tapura tawala yuska hesani rait pa indakuait panoma Jesucristo. Anaka holu mulika, pushka halis chiro takuait. Anaka mulika paim hule de put chishima, apunakat muin, surya mura haineshia. Chiakari hekai waya, senain waima hain dia putchkat. Nia chinain kai mareiwa, skaenia sulu wain. Pati hauchta yasanain tayul hunich pan holu stuma waima tanohus kaliru, chahewat kasulu hetu makat Asia, eka yepu indamam, ya yasulu tu pueblo kat Roma. Haitake hena tawala yuken, Figelo, Aureka Hermógenes, nayura hindaya. Niahane Onesíforo nomoiwa, nohoika yura hindaya. Kasatali hese numulia himareiwa nia, sumatun pushkaliru asautia. Kamanesh ni damun, mayain he puresa indaya.
Antes ni aya Roma mun. Sanay ni chaha ima inda chikis pula na ima hin hachinta ya. Ma kaptiha insa waimate kasanas na irapu kat pala tamun chaya Efes. Achuntos ta namunchi maleiwa kainao. Spura numulia hin hachinia so wena te kai. Wasok ting hat kat o numui maleiwa sao te kasawan irapu kat katai waya wo. Chirwa hat kat Timoteo capítulo piam. Tache sawanami echpaimoi Jesucristo. Anakhamrika katchin repain wane piantuma. Hetupuchi te kirahapu kat anaimpia pala su pala wayu waima. Anakhapi itale holu shena puleru na nouha shikana. Eka inena hunis na yainra wane pia te aluatana kat anainaya. He eka itetuins pule kiraha. Anakhapi itale shena puleru spula ne kirahin hatin wayu sunai. Anakhamrika pchechere lebain suuna te mulia pirakat sali he piatai namoin Jesucristo. Maka wane surulat eka inirei mulia sali he aira te aluatana kat anainia. Wanasma surula leinia. Naho shainra imoi wane kasanat hat sulia tenia tainkat. Skanaire inte taratakat atuma nainchi nelailashkai. Akaha wane wayu ayohirai. Mulekanata hatte inukuwa itpasana iniyohirai. Nahole chawalahni mayahen kanahan. Akaha wane wayu apunahui. Mulekaniatali wane pias kaspushu anain senain tepunahutkat. Niech parahachkas nain apa was pushti atiekat. Mulekahulihale pain te takuha itpakat mun. Akali hne ispiantuma chiseñot ke ispura piawa hatin sao. Anaka mulekasotule pain chikichi oterrikai. Te takuha kat wane pias mun wayu no puna Jesucristo. Sananusoira yais chikhe okta. Chinuri okai David. Chiselaulash kai mapala somayu. Hesenai he takuha ine chiki Cristo. Terashata ima indamuriela. Ottapuresa indayatuma. Maakanai wane karuarai. Mayain he apuresa hune indaya. Nohole roula in suulia akuhuna neneiki maleiwa sainkin makats pushwa. Tatiha unna tawala yukana. Sainkin makats na yaneku shi na yantuma maleiwa. Spera otena sanai hi anouha nenai Jesucristo. Spera einhana ina yanuma maleiwa. Spera kaikats pushwa. Hemushihe se edaya. Acheche reindain suuna pushwa de moria de rakat mauria. Shire na shatein te takua ipakat. Spera sitsin de nanaulakat. Anu wane putchi shima imusmaya. Sa muye ka oktakai wayanuma Cristo. Ayate na wayakaten o unuma. Muleke wachichirle wains na yanouha nenain. Aluata we na wayawananuma. Akasa muleke hapuire wayanka. Hapui hechni awakaya. Haitas noholi wekera hintene chekikat wapulero. Ayate renaire intene kihakat achik pala wamoinska pansa ineneiki wanepi. Anakhamrika pusoire naina nouhashi chakana chaya senain te takuha itpakat mun. Puchiha na yanu pala maleiwa. Sulia na uluhira alahuin soopuna putchine. Te nohotkat kasain saamai namun. Amala hawerile senoula tu wayu ekei saapi na neiki senain uluhirawa. Ottapiakai anakhamrika yatele pia senain pia tai numoi maleiwa skas pushwa apain. Spura anashmain. Numunin hachin mun. Noholechi piain hapuli nu para molekalo tulip kuai pasana kiraha te shiimankat. Anakhamrika noholeka sahatin moin te putchi mohus. Nashahakat achikina wayu mohut kanatuma maleiwa. Skashiain no unui mayalu mohuttuin maleiwa natuma skate nashahakat achik. Hetu musaka sain wane ahatta ata skasumala herin nanoula na wayukan. Oura kana wayu mohukana naikim. Esh imeneu oura ka fileto. Oura shi na yasulia. Nekirha senain te shima inkat. Spule kirha senain wani alawa. Nekirha in senain se soirait pangain wayu nahin. Henakapula kanain na naikim. Amala haste na noura katstum. Otta te kapula in hat kat wain wayanowa shikan wapushwa. Chate shima inkat. Apana kat wamain tuma maleiwa. Katsin stuanoura katskapansa ineneik. Ese saone putchi shima imusmaya. Nam pushkana maleiwu. Ennahun shi na pushwa anutuma. Ottawane iya musmaya. Chiwayu akuhaka isumai wayus na inunouha inenanchi senyotkai. Anashmulika nula le sulia kainhala. Suluwane michi eka ispia in washinu.
Esi teke kohuti ima ispura mi ira anas, ora ka eke haya ispura ekia ine mi ichpa. Chiwayu eke ni yokte inte putchi ne kirahakat anay ne kirahiri kana sanay alawa, mecha kani asainte ita kohutskan. Skan katala ichpa insuria kanjala, spura na irin hatin kasanas na etawa numay maleyu. Hemecha kapiate ita kohutskat, malikapiyoktre te kasamohus kehiekat namay na himali manauha insalikan. Shianakalu mulikakachiro le painte ne chekekat populero maleyu. Magabain rin hachinte nuruatakat anaimpia. Magabain mahin hatin te punaurakat. Maga alin hatin wayu pura. He maga noholin hachin putka isama wayu. Anakaha wanawa hirale paina mana nouhashi. Achunta kana numay maleyu sanain he ulei nain. Halia pisuri pulu hira ala hin sama wayu ekai mai sain sanai alha. Skanoholin kasai sama inamoy na nouhashi kana. Peti hautia sanai kalu yatkawa. Hesa unchepchi empia maleyu. Sama putiha inspirero ekiraha wayu. Anakha mulike kamane repia namoy na kirha kana. Sama noholin putka inama sanai he natiha impirin. Anas mulike pime hirenai ekai na yokte intum makat. Sama anami impia namoy. Nakapule kana inte alawakat ainre na tinchekakat chioluha kai napulero. Mulike pime hirenai eshi ispura nakali hunai hana intuma maleyu. Spura suwanaha inhati inay, spura naapa inhati inteshima inkat kirhakat anay. Spura nahuitin na hanay nuria chioluha kay. Chirwahat kat Timoteo kapitulo 1. Anakha piyawa telesaw hamay inhati intikaikat mapena, sulit paskalia sahati inhati intikasakat spushwa. Shima isanay mulia inhati imain wayu spushwa so kaikatia. Eher waimu wayu eke kapula inay nakuwa ipane na muiwa. Eke kachiro inay te washirukat. Eke inawata insulu nakuwa ipa. Eke inering wayumu insumuin wayu. Eke monolo insuma nanaiki na shihenei. Eke imatihu apa analu. Eke imohutu imaleiwa natuma. Eher waimu wayu eke imali in wayu napura. Eke imamuli alay amuin wayu. Eke imohui nanaiki suho na wayu. Eke imai inay insuma hashie. He eke inayokte intiganaskat. Eher waimu wayu eke inay reinkasamohus. Eke inayokte inaruatana. Eke yaleta ya inakuwa ipasu para wayu. He eke ishaite inwanepia sao maali imaleiwa napura. Pia makuwa ipachina ya skahe nanouha ya inenay maleiwa sama noholi nono isama nenaiki. Halia bia nouli. Halia bia nouli. Kakamane ya inayasumuin wayu shire kapula insainte alawa nekirhakat anay. Nekering wayu waima. Maga na hieyu howe kanay. Na hoko nospula nouha kasaeke ine skaschepche inayaka anjala. Nekirhashi na hieyu kanawanepia sanain kasaheket. Ottaisas na chik na yawa tinsau tu shimankat. Sotopai na chik na kirahiri kana sanain alawa kanuria kana hanes ora ka hambres. Na yokta kana nanaiki Moises para sumayu. Na wayu kain harari kana takuhi na pakana chiki moin. Mushia kanai sanay na yokta inte shimankat. Skashia inhuriha inain de kasamohuskat wanepi. Ota yokto nena na yamapena na tuma na nouha shikana. Hesesale na nayanay haran tuma maleiwa. Skashiawa tene ringao sanay mawa inte nekirhakat anay. Maakahanes ora kahambres. Arusa piyake nohoshmuya kana kirahiri kan sanay alawa. Skapushka hains chiro takuwa ipawanepi. Petihau takuwa ipasanain tekirahu inte shimankat. Sanain dairi inte kasanas tekirahakat anay. Sanain kachiro intain tinchekakat maleiwa tapurero. Sanain laila intain sanain anouha. He sanain alin tapura wayu. Petihau takuwa ipasanain tachechere intain sanain anouha. Sa kapuna tigasamohus. Sa irakat wayu damoy saari he takuha ina chiki Kristo. Magatumulia. Talatirakat chaya sulutu pueblo kaliro Antioquia. Iconio ora Calistra. Akai sa hoitin intayantuma chiseñotke. Sa kapuna tumulia kat spushwa. Soto pain wanikasa. Chiwayu eke ke isala insumoin koik pano para maleigo. Shirecha moine wayu sari henu nouha inenain Jesucristo. Otana wayu erlika na wayumu. Ora kane ke erlika na wayu.
Nohots no untin ya kirha sanain te shimainkat. Skamasita huina ya sanain anouha ti alawakat. Como ismain wanepia namain te kirha kat sanain alawa. Aruha sabiakai. Anakamli kayatele bia sanain te kirha nakat anain. Te punouha kat anain. Skaputiha insau sanain shimain te wamakat wayakana na kirha kanapia. Hinteli wa ya bia. Petiha te hiliau. Te ashahushkat sulu te karalok tan chikimahat kat maleiwa. Te kekikat atomo wayu spolotena sanain hianouha nenain Jesucristo. Apunus tia puchkat wamuin wayanouha shikana wapushu antuma chinain kai maleiwa. Spolawakira hain hatin wayu sanain. Hena apa kana shia? Achia hane na nayastuma surya ka anhala. Anoktane na kuwai pastuma. Heakari hene na nayastuma sanayain ratika sanaskat. Nauntet kalakanai rins pushwa tika sanas taratakat atuma nai maleiwa. Stuma. Chirwa hatkat Timoteo capítulo 5. Wati hauch Jesucristo sanainuete chinchukwa so buena wanikai. Spularuwa tawa sa wayu espula kasala hana atuma sain hala wayu sumun. Wayu eke katino ora ka eke oktun. Skahetu taitain holu pulerwa wanepuchinu para maleiwa otanu para Jesucristo. Kuhamata wanepia teneneiki kat maleiwa sumun wayu. Anak hayatele piasanaya kuhashia. Haitas noholin kapula insain tu wayu koliru. Chiha eke ikainhala. Pumuli eke mohui nai. Anashimule ke lotulip kuaipa. Sunaya kiraha. Suman noholin pukula hanyain sanain hi noholin ha sumun pumun. So bueno wanikai. Chiyokter wayu waima te shimunkat. Ekiraha na puikat anainaya. Ena ke nanaya waima kirahunnu. Eka yalain. Spura kuha namuin wanepuch ke meria kat main. Tianakat sain namuin spura napaha. Noholer kasahati namuin te shimunkat. Skashiait paine kapula inain te akuhalakat. Ottapiakai. Anak hamle kalagira le pain wanepia. Suma puchache rein pain su utpuna te mulia pirakat salihe. Piatai namuin Jesucristo. Anak hayatele piasanaya kuha na chikiniakai. Chioterri ke sumoin te manoha insat kaliru. Hespushwa dalua tanakat anaimpia sawaneku shimbias pula etawa namun pain ramatatia. Hemushia dayakai alu tsutakalias pula tok tunaha chinyain stuma wayu. Spula mule rinta shatuma wa sao takali hen wayu sunain te senoulakan. Kat sin suane pia dain sunayanouha nenain Cristo. Maakanain wane wayu eke kalain spula yamula wane ni ipolo. He maakanain wane wayu ayouhirai. Te kerra hit patekeire kat pala tain. Shima isnain te kerra hin spushwa de damakat pala no muy maleiwa, sanain pangsain danaik. Eso buena te kai wasok tin hat kat o no muy maleiwa so punas pushwa de kasawain rapu kat kataiwa yawu. Awala hanech ta yasau dain ring wane pie de kasanas ncheke kat tapuler. Awala hanech ta yantuma chiseñot ke Jesucristo. Chirotoko yakuwa pasnain kasala hana atuma sain hala wayu sumuy. No lech taya ine damuiwa awalahan. Mena na pushwa na nauha shikana. Atapaka na Kristo na iniweting hachini chukwa. Ottamusia holu. Anakamli ke ewa telepains pula punta mat hachin danaima. Skanuna hach paindemas taulia chamoin Tesalonicamun. Skashien kachiro ay nainte washiruken. He crescente. Tahutini chamoin Galasiamun. Ora katito tahuti ni chamoin Dalmasiamun. Ni ane Lucas makata katama. Ottamusia punta hachpayamun. Anashmuli kapumale Marcos tamun. Skanukali hapu indaya paala inka sana indaya tawa kat namun maleiwa. Ottamusia Tikiko. Tahuti ichpani chapunaimun Efesumun. Ottamusia piakai punta hachpayamun. Anakhamuli kapuntirle tamun titashen. Taputa kat chayan pielu carpum, chiquepia que isro tu pueblo kat troas. He puntira tamuin te takara loktase, te tashahakat alu, oula kat te nashahakat alu na noha shikana pala. Otachi Alejandro que yaneriam, chikachue rapukai. He rikpu main wayuma inia tamuin. Se sale chpahani antuma maleiwa, te kasamahos nain rapukat tamuin. Haliwala apianain, skaniok te main wanepia te wakirhakat anain wayu.
Hewanas matashawalen ni namura tu nalagra shi que nasru tu pueblo kat Roma. Ayula hanistaya saukaikatia, stuma tutatuna hutkaliru. Noho istaya kali hininatum. Kasatari se noho lin se sala inayatia. Otachiseñotkin noho ishniura hindaya. Katsin se dain tuma, hedontin takuha ina chikiniakai, chioteri que namuina pushua, nalagra shi gentilikan. Aima hunistayantuma, surya toktin hachin ain sautia. Ehoru, tatu hauch chiseñot que se nain hoitire chinda saka he wayu eka y shirlin wayu mointamoin, furanunti rin hachinda chamoin y punamun eren ruatan. Kasatale hese, kohuto iniastuma wayu waima maulu ya, hespura kaikats pushua. Amén. Asaki ichpunain, pumawala ismoin Priscila, Henomoin Aquila chisewayuskei, ora kanamoinan pushkanairua Onesíforo. Otamshiechi Erasto kayanurio, macatesh niachayes rutu pueblo kat Corinto. Hechitrófimo kayanurio, taputi niachayes rutu pueblo kat Mileto, skayurinia. Otavieke yanakhamuli kaewa telepain, spura punta mat hachintanaimai, spura puna huyapuli makat, skaihe rentehemiaikat. Holu ya heya, asaki chipunain Eubulum, Pudente, Lino he Claudio. He asaki chipunain na wawala yukan na pushua yakan. Shiata hane te tashahin hat kadmoin. Tate hauch chiseñot kisnayen hachinia puma wanepia. Esnainiya tintina anasia wanepia moin.